واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والله تبارك وتعالى دن مغفرت طلبت. تحقيق الله تبارك وتعالى غفور در ورحيم در. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وöz nefslerini hıyanet eden adamların taraftarı bolup da halk bilen dava etme. Tahqiq Allah tebarek ve taala hain ve günahkar adamları qov görmeyendir. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Olur adamlardan mahfi etip yaşararlar utanıp ve Hudadan yaşarmazlar ve hayat etmezler. Ve halani ki Allah tebarek ve taala şolor bilen biledir giyceler Hudanın radi değil keplerini maslahat edenlerine. Ve Allah tebarek ve taala şolorun eden işlerini ihate edip bilyendir. Ha entum haulâi cadeltum anhum fil hayâtid dünyâ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Siz şu dünyada şoň tarafından dava edip şoňa taraftar bolýaňyz. Pes kıyamatta kim şoň taraftar bolup Huda bilen dava etjek? Ya kim şolarga wakil bolup şolaryny Hudanyň azabyndan sakmazak? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Ve her kim bir teleke iş etse ya öz nefsine zulmetse ondan soň hakikaten tövbe edip Hudadan mağfiret talep etse Allah tebarek ve taalany mağfiret etýän we rahimli tafar. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Ve her kim bir günah iş edip asi bolsa pes ol adam özünün aleyhine iş eder. Ve Allah tebarek ve taala hemme işi bilýändir ve hakimdir. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Ve her kim bir hata iş ya bir günah iş etse ondan soň şonu bir begunah adama ýükläp töhmet etse özüni päklejek bolup pes tahqiq şu adam nihayette ulu ve aşkar günahını edendir. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأجر size Allah tebarek ve taala'nın fazl-ı kerem bolmasady tahqiq şolardan bir taifa sizi gumrah etmeye qasd etdi. Olar özlerinden başga bir ahadini gumrah etip bilmezler. Olar faqat özlerini gumrah ederler. Ve sana bir zerre noksan zarar yetirip bilmezler. Allah tebarek ve taala sana Kur'an nazil etti. Ve Kur'andaki ahkamları ve hikmet sözlerini nazil etti. Ve sen olul bilmeyen zatlarını bildirdi. Ve Allah tebarek ve taala'nın fazl-ı keremi sana nihayette uludur.